Happy New Month omwanchi umurigererwe getaseni kyandizi TV ne tariki ya moyo mutenyi ogatano mwako yiga gwekirigwa 2024 neri tuko ligi yabonoke gimari tuko ya all day yakarabono ligo cengerwa lituko yabakori emeremo go Labor Day na litule rero nigo abakori emeremo bonsi mese ya Kenya be ari ganitike gima ase ugo cengera litukeriga inyora bunane litko yabetari kubekwense masenjire ya moyo ko inyora akwegerera na boigo kwenekia buna abakora imirimo bonse babiri bakonyora obusibure bwabo naboigo kubagokera kubwatikana nege tamkiro gusinaya babiri bagokora iyo kwenekia buna babiri bagoikerania obokoreri asenjera ewenerte nyero mnaneri tukeri gabono abakora imirimo bangane na beserekali nibo bare asomutumuko iyo kori cengera korende ntubuna bararia hanene kurwega Ndizi TV nigo tore aseri tukeriga nigo tora sobokoreri gosase imirimo itasenjera yamoyo kumanya una nara yaya agokorekana imeyense ya Kenya igasiri turare mwanchu muri ya chinse chiga chinsa 10 ya moigoro ndigo to kwangania sentra ya bene elyo beko gosangana into imeyo muroberio yega elyo tobe to kumanyia mange kubwatikana neri tukeriga ya Labor Day nondega noyo minto Vincent Onyancha ekero no togo chia gusanga mango mwanchu muri to kujora muna sensemeri ya Facebook na kwenda rotonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na botu bwate wetra Ndizi TV News elio togendre gusanga amangeretriane Evelyn Osero byamuna Evelyn Osero byamuna chinsa ninye chiabono mambya tidekana 22 chia butokiro mwancho murigeria ekerabono tore ange kigimago kumanya nararia ya abange nigo bakrokerie tele una International Workers Day abwasa abange ona togoteba na Labor Day mwancho murigeria nyorabono aiga nekerokerie tokonyara kurigeria anemono igoro yabakorie meremo rieteligeria chete kubwatakana nebyo byabakorie meremo byo biko bago chamo na kone kibuna nkubwatira na bale na gotwara obo mogose union ibona yabetege korosibwa anemono nelitukuria chagete gochengero emiaka ya magatari bona ntunde ntangani abiganse ya Kenya nera negendrete gochengera litukiri buna chinse chinde maga ya Kenya konyoro busibule ase all day yabene ne elia jamhuri nyerabona all day yene na Kenya every ni gere all day ya jamhuri ase ngecho na litokunya na litwanya litobusibule yes ngati ya manganto chukomulikira asema ambia yabono aseri tukeriga inyorabona botu watu wetra se website yetu na www.ndizitv.net onyare ko imanya na ya gende tokolekana gotumye simu yawe yakobo ko muncho muligiria otubwati wono tunyare gusanga so bwamo gwikatwama ali ara gende tokolekana asama tukamange aseri tukeriga na butokora munchire na ara kobeko twanyara bakulimire mombagane tiyo kugani gote kurwa serikali ngati ya turamulikire tumanye nkiye kabakulimire mobaganire na nkiye ka serikali ra chigikirania abakoriye emirimo wasayo literane nchenkoro kwa Vincent Onyancha eguna bono kwachiga kumanyigwa abone Varinia Sereka tokubwatirana asema mbejega yabona karibu sana Vincent happy Labor Day na wotokote happy Labor Day yase na tababuna bakango meke muna ba ko remera mase serikali baraburitwe rero borone holiday yase bare iyo bacengere tukeriga ndo bwatekenda bwente gokora na bagokora akiri buna intwe abararia ntunoza remera bwati moto ndo holiday yede toko yecengerase asobokoreri na bere igo monchu muri gatoko mayina ari yagenda te yakara tese kwando mutumuko twenzi kiro monte moko manyenge kagendrete moko manyenge umure wense nkwana kiara kwane ndoko manyenge umutene bweke ombekeri kiaba kuri meremo koto Francis aturi ara kwane ego ikatone kina twakomanyiri na araria nabo igonto gandra gosangiria maone aone birengere byabantu abarike baito mbagendrete ko bwati abayuna ki abakore meremo bakoteba orabotindre rwabo roko bwatu ko bwangoiga rakora kina umubaro mokemono wabakore meremo beserekali nigo batago nigo batesana kitene meremo bakora yakerengo kemeronge bere na isato 23% y'abakuri merimo beserekali na ubagoteba na barobo oy no kubwa bakorega senga yani mbaisa nigete merimo ya serikali no teba banki bakuromo abange bakuromo yo korengana no roboti ruwa batuko bagoteba una serikali nebwente kubeke merubiri yo kweneke buna babeire bakwe wo moyo bwo korega senga moyo yo bwo kwewa no komento kibasa kore no nyina basike getamba bakori merimo ayitoke na beserekali rase chikambani au babeire bakwe murunganya korengana na kiri se bagoteba na amagani yabo nuko emeremeri bakora magani yabo asechinga kicindame gusase achinga kici nyinge tari gucyekirani wanege kugera nonya ne kiombeke bekire kiyakoterereto abakora emeremo mesi ya Kenya asoko eneke muna babire bakwegerera obosibore akera umukora emeremo nero bayire gakonyora oboene bwayo nyori rubosibore nabo igobire gakwego moyo ribwo gutwara chinguru cyo kurwa obokoreri anane garte na neli tukurigiya sana eri anyora abanyagetari barasomugiro neli tukuriya anyora abanyagetari barasomugiro abanyagetari nabakora emeremo
ninga ki airi tukuria 49 anga matuke 50 chikobutoka ekerokeria abanyagetari barasomugiro obo bakwamererina mbara ikirani gwa magani yabo buna bakora imirimo be serikali ekero turachikomanya ki niki barakwana siri tukuria rero aba ambachigoika osokogani kwa abanyagetari ngo chikotekerero ngati yabo kuri imirimo bari bagendete kwe murungani mono kora abanyagetari gari mba murungani abakando mugiro uyo bagenda tukabono kinyagetari obo chinsemo obo chenu nige kunne mono kubwatikana abanyagetari mbagendete kugira tokarana ende abugona netwaroche ekiombe kirikia baonchoreria traders union akoro kubata etebono borobo kogendera baro mugiro obo goika abanyagetari bakaniro asenge nchegente kogere kiombe kikyo bata kubwatsa abanyagetari kogenda mugiro ne ribuna mbaroje ne serikali yaikira asida kurigeria abakuri imirimo bona bagatebo onya abanyagetari bari kurigerirwa nintubu nebyombe binde serikali n'ikiko torigereria igo bono nengane genda tukata libera litinde semeria abari muna barabo bona bari mu ba junior secondary barabo nigo batebire nambari go cyo koregas yakogera babere bakorera segekege tambe kurwa amangana ya CBC abeteka go chakiwa babere bakorera serikali anene bege kubekira nekero okurigereria banki babo nigo babete bakurikwa temporal bari kiri permanent occupation igo bakawe contract yabetege koera abantu baba teona mbaka nilibese cyabuya murende bakanitina baro bari ko bino mwalimu nde bwansi yakogera emirimo bagokora nabeke emirimo ya mwalimu nde bwansi toiso kurigerera nande litukore igoro ngati y'abarimu mbese ogeti bagateya buna egente serikali tangane bwente korakora tagarto kurigeria mangana y'abakuri emirimo nere buya chinse mu cyo kurwa mayegari ya CBC kiramentwa korengana abantu bagateya buna umwalimu abwato bumanyi ihoso umurimo geteso no science kwanya rumwalimu wabatu umanyigoro umurimo getose nesa ocha ko mwasa omye binte binde asa mangana CBC gakoreto mu cyando monne bagatebuna nere bya abarimu banyare ko cinse mu cyo kurwa mayigera CBC nyare komento eri abarimu abange banyare ko karagi banyare ko konyoro umanyi tukarigererie wiki evo igo omutenerio so munyakirobo ase budget yo rumubungo kiarundi ndinyoro igatebete na ase budget yo mwaka 2024-2025 igo bamentire Teacher Service Commissioner chibesa 26 billion extra igo bona NSMHSM igebekera 700 billion ase NSMHSM irikwane kibuna ngonyara rugikirani ko gani kwabo ekero HSM ibekera 700 billion ase kagire buna ne wizara ebekera chibasa chinyinga piko bwe wizara ndiyonse ase kagira se budget itokanyite ochakira mutinista kego so mutori na kine kira chikobwatoko bagate abona babekire Teacher Service Commission wa mentor chibesa gechire 26 billion chibasa echibaburiwe barike abarimu asensemeri ya permanent and pensionable kolengana abarimu baria nebyombe buna bone kyombe kya kupet kirikirikirite mangana junior secondary iko baganiriye serikali eri kabarimu 46000 okuno kubuli kurwase ensemo ya kupet asenge njino anya TSC yabekeru 26 billion extra gachi basiri cyabo wana mangana agenda reto kuligana ki abakuri emirimo aso umutinyo yega e budget ngo sombre next month wanyore Labor Day yakirega ninga kikinsemo aho kiganda tukwe murungania tali banyagetari tali balimu tali abawoncheri bono ko murungania ngore kura kirensemo amakuguna manga bakora imirimo bagwetera nonye na batari beserekari ndi abantu babatari wesokiri babakorera mugani yabo isikurike rya samatuka bwango igekero murai wese Dr. William Samuel Tabete gagwetia murubiri ubwo gachibiki nyumba aseri gorereise igatebekana naba abakora imirimo mbachikonachwa ekerengo giye chibesa echo kirachigotumeka ase obwaga chigobwe chinyumba nonye nabo yabage koreta liberera ke monense ya Kenya banda bange babere bakwe murungania bakuboria ichibese ne cyakitoko nachwa inje naga achire nyumba bese ne yakinko nachwa yora ine gatia magani ari abakore bere mumese ya Kenya bagenderete kwe murungania korende agiye kogara litukeri rororo likoro kwa Labor Day eriyo abose abakore bere babe bakurwanira nyotari tari omuyego korekana mese ya Kenya yoka korende no muyego korekana ase chise chinde nonya chise chinde titiriwo chengera etarikiye yemo yo motienyo yoiga ogatano esebna ya US United States Europe waria tebago chengera umutinyo kyanda Labor Day yabo yo korekana umutinyo kyanda ejumatate ntangani tari umutinyo kyanda boka the first Monday of September igijumatate ntangani yo mutinyo yo igise kotoka no mutinyo kyanda o chaka jumatano Labor Day yabe ko jumatatu it is on a Monday on every first week of the month of September. Igo bano mwanju mizge isikorigere ritari abakore merimo miyese ya Kenya yoka bawetere mechando basibaga nitibo sipole bwabo abo bebo ko enekiwa. Nona America stuma te bintombiro ba abu manyede house levy
nkwana junga tena na nkwaligeria pesi bwali amba vegete timai tindagaragana ya deshi basi cyo kwira ndiko sagitoka tali mangana Labor Day nakara tukuligeria vatoraligeria ngo history ya Labor Day neki Labor Day yechete Labor Day ntangani aya chagato mwaka 1882 Hali ntunde ntangani kagima na ndando bachagete ngane je chagete kurwa lya chinse chiri chia Michael no ichakerete umwaka renge 1882 Abu no twanyorote Labor Day ntangani maiga yebyombe aho chamo bigatebuna bakoremere muntu gwente go chamo nago twarobomo buna bono matekara tokoteba na ekyombe gyako tokoteba ekyombe gyako tungero na bekenga buna nat Ndubwate abarari ndubwate media council ndubwate kyombe kergete ndrete abakoremere mu babwate byombe byabo ngento kyagerete bono bagachamo bakarana nere byago tware kyombe buna abakoremere mu twanyara gwetenera na kotwara stoko ire imichande yetu na kitokonyara imichande yetu nikire ikire serikali ukagani gwetene kikore kirasegete igobono entunde ntangani asase ntangani pyo mwako mutangani gotwara litukari gali abakoremere mu osogo chengera ni igobono yachageto mwaka weliwe mo chimesa nesato emerongeta etatu nebere gose 1882 da ngekene kyarenge kyeritukeriga no chengera achievements boseke aliyama abakoremere mu babere contributions ningere kimo chango kibabere bakorwa ase chinse au na mono kwene kyabuna babere bagosegeta ose kwego moyo ngo kwene kabuna ngokora bari emirimo yabasenjire gwenderete biya sana nabigo umwaka 1886 nalibono okorobekana gwaje tamuke koromate ebagakoregas continuous abangu barakoregas mono bakoregas gwetanse chekerango ekriko mwaka 1886 bagakorobekana ubugotindi bagate umaite squeeze yote buna ki akesi mchiza chegas ngate ko jera bisana ki wana maambia bwa akesi mchiza chegas njiri chichi chegas chiachete maga yokorobekana gokora sa abakorimeno bagacha bagatebana nduriko koragas kiyoka butuko mugaso bagakorobekana ubugotindi ekaro bakora chinse mu cha Chicago bagakora kurobekana gotinde bagateyabuna igotutoke tomo kuri emerimo okolegas 8 hours igobona lichaze na umontone obisi ko rusambiri paka saa 11 cyo obisi jingise kuse na obirego kayingane ya ruete na goike obisi ko rusambiri se kusaa 11 abante bakato kurobekana bagateyabona una bakora emerimo beserekali nagiya ko na kinsanga bikwa gitesimi chinse chikonyoro ruru obisi Igono 1886 nali korobekana kwa kole toko nemo nsemo ya Chicago galia yakoro bakoro korobekana bagahetia buna chinsa chioko kole mirimo ne chinsa sana na isato asomo kole mirimo bwesekali nebe ko ande shift ya mugaso onye ya butuko keroro lakini obwenta okora 8 hours nagiya kora squeeze kona ki saa 2 paka saa 11 ili nonya ro wakore ga 8 hours na ngote bikona ki you must work 8 hours ayake 8 hours yes ake 8 hours umanya gukora igobono ngane ya tekurwera na kim obusibori bwa bakore meno bagachaka gocha baka private companies bona chigatora tate routine umuntu akolega for only 8 hours ogenda ngakyo ko muntu naki overtime bona isokora above 8 hours ibone overtime na serikali na ubantu bwakanu bona na serikali bakora umuntu ndibaje kolega sogeta ni 8 hours kolenga neli chiko oyiga akora overtime uyo bwente wakano yes isikori yase ritugondo wati semeronko evere nainje uboneka roko koligereria 8 hours nechi obokoregas 8 hours nechi okora 8 hours nechi okwego igo mokori mere mondo basero wenda koligereria nakina kiago pima na kyo kubanga 8 hours ya yokore mere 8 hours ya becho kwegokya na boigo 8 hours ntrama icho kwego jage ndo tumanyete 16 hours na kichiko genda 8 hours yo koregas ni 8 hours yo korara echi hours ntrama nyeribuye ngitokulikia tiba tu mwanjo muri 8 hours ni kyokora ndubate 8 hours onyo koromo kolime wesere kale soko bwateke baro okora sigete no mata okolega 8 hours no mata no gwente kora 8 hours tima 8 hours echinde aingi ogocha wako Ojo muri gato gusanga ukomenya mange igoro ya International Workers Day eri mo rimanyekanete century ya bana Labor Day eri mo rigochengera tukuria rero umenye ko moniko kolekana gari Ur Gardens asomuchoria o Nairobi numiba ora bego kuikiranwa numra ibense Dr. William Samuel Ruto na mono omonya kerogo bweke ombegete tabakori mirimo imensi ya Kenya Kotu Francis Atoli ngagete mirobiro negendrete asichinse mecho abageni ambagendrete wikirana ekero mwanchu mugererwe gotracho koretra eye masemo
kurwa se chinseme choche Uruguaden se tumanye mna nara yaya nara yaya huna umurai wese Dr. William Samoyara chigo kwanira kubwatikana n'abakora imirimo imeze yakanya karwanoro cy'abandi bagendera tewe soke na kwemrunganya asohote bakuna amaganya bo tari wikiraniwa asenchera erenduke Ndabiko n'umuntu umuntu twaciye ko kwatena ngo tugandete ko kumanya ko rwaga Igandizi TV buna taciye ko kumanya buna iri une tukereri yachete bono ekere yachigo ika officially 1894 bono Labor Day kabate created an official holiday. Yes. 1894 maga ya mangana usukuru 1882 konyara goligererio korobekana 1886 ni umate noneli chikongo irere even this levy amangana ya house levy okumusana nko bakoro lakini rende ngo ikera asezi chikote bono liya bono liyabere chiko bono 1894 na libono liya eteti officially ina bono chinse bono bochigo chengera litukeri lyabakoria abakoria emirimo ase serikali libono lya chagete bene umwaka uyo 1894 ase chinse aho libono lya chagete go chengerwa unyore aiga Kenya igotogo chengera litukeria sentunde ye 50 na kianda 59th na litogo chengera aiga inyora bono maiga yogo chaka entunde ntanga ni Kenya ya chengete litukeria lengo umwaka 1964 maiga yogo twara jamhuri ine nagote eoldienne the biggest holiday tomanyete ina ndego chengero naba Kenya bonse na ndete buna ndera atikara ko boro miaka na miaka jamhuri asinga choko nyoro busubuli 1964 tokamagotore ntunde ntanga ni bona yaba kole merimo be serikali to wate bimbe ngao to mumboya na atenete to to okoroku rubembe na atenete byo mbimbiro byarengo bya kole merimo bigacha kubuka na nkwa beto gati yaba nyimbo naba kole merimo mbare babwenta ko buli tukeri amangana ntokote umoncho murigereria na kiasta kwa kole ntunde ntanga ni pe Kenya igotwa chengerete bono a Labor Day umwaka 1964 aseri tukuria rero igana ende ne ntunde ye 95 to go chengela Labor Day yes san nomo nemorobero kegimo bino korekana nyarabuna ekyombegia ko to go Central Organization of Trade Unions of Kenya nekyombe no nyana bakyabeteke go chakiwa magiga yo kumusana no kogosi ko enekiwa ekyombegia beteke go chakiwa bono bakaiwana bagateba kotu nekyo kyombekera abeke go tenendera okorwa obokoreri ase ya Kenya abagateba bo ekyombekyo ni ogyachagetiwe nabarai aho gatyabo na wateba Mariam Tomumboya ase kurende bono nigo gitenenere na Francis Atuoli asinjira moyo ko eneki abuna abakora imirimo bonse babere bako amagani ababere bwakurigererwa umwancho muhirari nigo nkumanywa buna ase ensemo ya Uruguaden simwe mu cyonero byasomo yigo yo omonene ogokorekana anigo umurai wense Dr. William Samoei Ruto abeire kawe kirana ase ensemeyo anandi buno kana tukurigero umwancho muri ase TV ya ogabo ikini kibicha kurema ase mukuru ase getike like Uruguaden ke utoka se county ya Nairobi abaso umurai wense bono aikira sensemeyo nyora bono nengana kiro montaga nitugunkiara kwani gore jaba kolimero nacha ko taibuna unatoka nitoko sangana Verena semambi ya bono buna yeli tuko abanyagatari barasomugiro abo barabo igo bakolimero mu beserikali abo bakoro bakora chinsem ontoka nituguno umurai wense inkiara ko nyora bono ogukwana no kurige chinkwana gati ya serikali nebyombe biri abanyagatari kembidi yo nembe binde kwabeiro ogokongo ejema gana bwango igo twarocho umunyakiro waba governor COG Council of Governors and Waiguru ero gotekirana bose bese netwonyara kwirani ya mabodi inchira kibara atumeke erikonyara kwa ene kibuna ngo twara baroko igwa n'abanyagatari ko irane mirimo abo bono barigirite imiti nyebere asogo takoro obokoreri bwabo ngasenchire bande umwancho muri gerebo nasebero bitebire tambe tuko ko ire yememo ase ago ikase getike kia Uruguaden imiyo mucho na Europe tare koligereria araria ya agenda nyira bono aso mwako 1964 maiga yentunde ntangani yoko nyarago chakigwa wenseme ya Labor Day sego chengera litukoria Labor Day ndo abate kembekya rekero kwa Kenya African Workers Union ikiarenge kembekya kubwatani abanyagatatu tutaratwara kotu ikiarenge kembekya kubwatani abakolimerimo tutaratwara kotu ya chabwango iga kole ndo abwate kembe aho kyari koro kuna na Kenya African Workers Union ikina kigento kembekya kubwatani abakolimerimo tutaratwara kotu igia chamage nabego nto bwate kyombe kende kyale koro ku Kenya Federation of Labor ekibono kyale gote na Tom Mboya mwacho muligire bona ebyombe bya bakole meno bya chakire ngonya wonchire ritole na kikotu gya chetego chaime ando chikoligire mwancho muligire lya engaki yuko to bwate omu wizara ya Labor ega yatenetu na Eliud Ngala Mwendwa na rotenete engaki mwancho muligire wono mwancho muligire tagatoka ndo mutumo komoke karakato ante komulikana lya gana tokolekana abo igo asebiro bitero bitambe togende go ikasense meliende ya Uruguaden tomana lya gende tokolekana ekarato ante kuarigana chiribot chingima igoro yemeye ya kolekana na lya kolekana siritukulia rego chengera litukali International Workers Day limanyakanete una Labor Day igono mwancho mo ito busabus karengere na
turaseka getariye getambe turasiba amati nyorona asense media Facebook na bako ndra gotunyoro with Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube no to the live with Ndizi TV News na bako ndra gotogwati asense ya bene iro tobeto kumanyia mangi goreri twirigalia lebade na mona tobeto koramna nara yagendrete okorekana asense mo ya Uru Gardens ekerobono aba ense ya Kenya gendrete guchingira abakoriye mirimo na mona kwene kiabuna ababere bakunyora obosibore na magani ababere kawe kiraniwa elio ko bachinga kinyororo cyobokoreri. Oya sana twande mutumuko kwirana tore. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba tubaki tumesimama ili tuanze kwa maombi tukiongozwa na Sheikh Hassan akifuatiliwa na Archbishop Arthur Kitonga, founder Redeemed Gospel Church. Sheikh Hassan, karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tunakuomba ewe Mola Mwenyezi Mungu ibariki nchi hii yetu ya Kenya na wabariki viongozi wetu, kiongozi wa rais na makamu wake, na wabariki wafanyikazi wetu wote kwa jumla, na tunakuomba ewe Mola tubariki kwa hii mvua na neema unayotupea iwe yenye baraka na faida. Sallallahu alaihi wa sallam. Sote tuinamishe vichwa vyetu mbele ya Mwenyezi Mungu na tuendelee na maombi. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo mwokozi wetu, twaja mbele zako Baba wakati huu ambaye ni wakati wa Labor Day ambaye inasherekewa kote duniani. Tunaungana na watu wako wote Bwana dunia nzima ili Bwana pia ukaweze kuwabariki. Neema yako na itoshe katika nchi ya Kenya. Tunakushukuru kwa uongozi mwema, tukiombea Bwana rais wetu His Excellency William Ruto na naibu wake His Excellency Rigathi Gachagua. Tunaomba hata wakati huu tukikumbuka mama wa taifa, tukimwombea mahali aliko, Bwana umbariki. Tukiombea hata pia mama wa taifa wa pili pia Dorcas umbariki na kazi zile wanafanya Baba. Excellency Rachel Ruto anafanya kazi nyingi katika kona nchi hii, na tunakuomba Bwana uwalinde. Hekima ambayo umepatia rais wetu Ruto aendelee vivyo hivyo, tukitangaza wakati wa Labor Day amani katika Kenya, tukiombea Bwana wafanyikazi wote wa serikali na mashirika mbalimbali
tunatangaza amani kila mahali pote na watu kuelewana, kwa maana neno lako inasema amani tuwe naye na utabariki nchi ya Kenya katika njia isiyo ya kawaida mpaka watu wote washangae. Bwana, bariki wote mashika yote mbalimbali na viongozi wote. Bwana, uwalinde waendelee na kulinda nchi hii ya Kenya. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wafanyikazi wote wa KOTU. Tunamwombea katibu mkuu Francis Atwoli na pia mwenyekiti Joel Chebii na bodi yote ya viongozi wote wa KOTU. Waendelee kufanya kazi wakiweka imani yao mbele zako Mwenyezi Mungu, na uwalinde mfalme wa falme, kwa maana nchi ya Kenya ni nchi yako. Tunaomba ulinzi katika nchi, tukiwa na ulinzi wafanyi kazi wote watakuwa na amani na wataendelea katika njia mzuri. Bwana, tunaomba ulinzi, usalama wa polisi na jeshi wetu wote uwalinde, kwa maana bila polisi na bila majeshi yetu Bwana hatuwezi kuwa na usalama nchi hii. Walinde Baba, na uwalinde katika kila njia yote, waelekee na amani. Kumbuka kaunti zetu zote 47 Bwana, hata wakati tuko na mafuriko ya mvua ambaye imeangamiza roho za watu wengi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tukumbuke mvua hii Bwana, itulie Bwana, itulie Bwana, imeumiza watu wengi. Hata unashukuru kwa vile viongozi wetu wamejaribu kusaidia hapa na pale, wakiongozwa ni His Excellency Samuel Ruto. Wote wabariki, hata viongozi na wote wale wako na pesa wasimame na serikali, tusaidie wale wasiojiweza. Kila mtu asikie sauti ya Mungu vile atakuongoza, kwa maana tukisaidia maskini wale wanataabishwa ni mvua, utaona Mungu akibariki nchi hii. Naomba Bwana hata wale wote matajiri wakumbuke wale maskini. Press the allow button to verify you're human. Kumbuka nchi ya Kenya na nilia nchi ya Kenya wakati huu. Tuone usalama ukipanda kilele cha juu na kila kitu iendelee kwa njia sambamba, kwa maana nchi ya Kenya ni nchi yako Bwana. Press the allow button to verify you're human. Wetu na Bwana tunakutegemea kwa kila wakati, na wakati wa KOTU Bwana ubariki, na GS wa KOTU vile amekuwa na hekima ya kutosha Bwana aendelee kuwa na hekima hii ya uongozi, na umpatie muda mrefu wa kuendelea na kuongoza kazi yako. Bariki viongozi wote pia, wale wa KOTU mahali waliko, wale wako hapa na wale wasio hapa, wakumbuke wote. Ninamalizia maombi yangu nikisema amani, amani katika nchi ya Kenya, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote waseme amen. God bless you all. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Waziri wa Leba, mawaziri, makatibu, Gavana wa eneo gatuzi la mji wa Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja, Katibu Mkuu wa Muungano wa Wafanyakazi ndugu Francis Atwoli, Mwenyekiti, Bodi ya Kitaifa, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na sekta mbalimbali, wafanyakazi wote kwa ujumla, nikisha tambua itifaki na kuziheshimu, Mheshimiwa Rais, nikubalie niwaalike wafawidhi wenza kutoka Muungano wa Wafanyakazi kwa ruhusa yako waweze kutuletea gwaride la wafanyakazi na msafara wa magari. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana mwenzangu, Rais wa taifa la Kenya, Your Excellency Samuel Ruto, wenzangu wote ambao wamekuja, Deputy President karibu, na wengine wote ambao wamekuja. Sasa ni wakati ambao tunajiandaa
kuwaonyesha ni kazi gani tunafanya viwandani, na ningependa wale ambao wanasimamia msafara waanze kukuja mara moja, kwa sababu wakati sio wetu, mvua ni nyingi, na tunataka tuonyeshe ni kazi gani tunafanya viwandani. Tutakuwa kwa haraka kwa sababu wakati sio wetu, na tunataka tuhakikishe kila jambo ambalo tunafanya linatumika kwa muda unaofaa. Wale ambao wanasimamia msafara, tafadhali, tunaona mnasubaa, sijui mko wapi. Fanyeni haraka, watu waanze kupita. Tafadhali, haraka sana. Na tutakubali mtembee pole pole. Ile bandi ambayo inaongoza itafanya quick march kidogo ili mfike hapa kwa haraka. Ni siku kubwa. Katibu mkuu ambaye ndugu Francis Atwoli ambaye anaongoza wafanyakazi ako pamoja na kiongozi wa nchi, na kiongozi wa nchi amevunja rekodi kwa sababu mkimuona amevaa kama mtu ambaye anatambua siku ya wafanyakazi. Amevaa papo ambayo ni ishara ya siku kuu na siku ambayo wafanyakazi wanasherekea. Hili ni jambo la maana sana, na rais unazidi kutuchanganya kabisa. We uko haraka kwa fikira zako, na Mungu azidi kubariki, kwa sababu hilo jambo unafanya sio rais watu wengine kufikiria vile unavyofikiria, na Mungu atazidi kukubariki. Asante sana. Tunafanya bidii tuone ya kwamba hili jambo tunafanya lifanyike kwa haraka, na tufanye kwa njia inayofaa, na tutafanya bidii ili tuone ya kwamba wale ambao wameruhusiwa na matajiri wao kuja hapa kwa siku ya leo wanapewa nafasi yao. Tafadhali mfanye haraka ili tuone ya kwamba karibu kila mtu ambaye amepewa nafasi na tajiri na ni mfanyakazi wakuje, tufanye haraka tupite mbele. Administration band ndio hawa wanakuja nao pole pole, lakini tunaomba waweke quick march kidogo ili tuendelee na shughuli yetu ya siku ya leo. Na pia nashukuru wale wafanyakazi ambao wamejitokeza kwa wengi kuja kuungana na sisi ili kusherekea hii sikukuu yetu. Kwa sababu ni wakati wenu, lazima mdhihirishe. Licha ya mvua nyingi, naona mmekuja kwa idadi ambayo ni nzuri, na tunaomba tuwe watulivu. Tuwe watulivu kwa sababu tunataka tufanye hii kazi kwa haraka sana. Na mtatembea kwa spidi kidogo kwa sababu hatuna wakati, ili tuweze kuona wenzetu ambao pia wamepewa ruhusa ya kuja kusherekea na sisi siku ya leo. Ndio. Siku yetu, siku kubwa, siku ambayo sisi wote huwa tunatambua haki za wafanyakazi. Muligira bono bunoro chigo ni chibicha tokoletera AMS mukuru wa Sensemeria Gardens me county ya Nairobi asebono mujigo ogwikirani wana bwatani anemo kurensemo ya serikali ndoroso mu Raibwense William Samoei Ruto omokonyo ya Rigathi Gachagua ndoroche galie omunyakiro wa governor COG Council of Governors Anne Waiguru ngati yabagane bara Sensemeria monchu muligiria nabo igona Sensemeria Secretary General mulikyo monne asekyombekeriki abakuremera mokotu Francis Atwoli ngati yabagane monchu muligiria ngabago chikoikerana Sensemeria ngatoka ndrete kubwatia anemono asowime nyirabono Everin ase okorose wekyombekeria kotu ekibono kere kyombeketene tabokulimere mo aiga sense ya Kenya nigakiarose tukubeno mwako ona omwaka 1965 na ibono gacha tokulimere mo sense ya Kenya maiga ya Kenya kanyoro busubuli 1963 gali mwaka 64 tukatwara ogocha kwa bokole litukulitanga lyo guchengera 65 tukamagotwara kotu ekibono kiabetegie kurawa na Lubembe ekerogia choretu ngakinto bwate byombe
obyo kwegerera abakora imirimo be serikali ngaiga sense ya Kenya ntwate balitangania abuntu abwate ekiombe kiamanyikanete buna Kenya Africa Workers Union ngayo tokatwara Kenya Federation of Labor ikibonekera kora wanere Tom Mboya na magato kama gotwara bono kotu ikibona sentunde ntangani kiabetege korosigwa 1965 Central Organization of Trade Union kotu Central Organization of Trade Union ikibona gya chagete asenga keyo yuno mugana mokebu na oberi kerigari abetari go chaki wa asitinse awasinse mu yokwegerera abakori emeremo kore no mancho muri rya muri keto samiyenda na twaganira tyo robot rwabenda kwatkana nenga kigorwa chingaki umwaka rutotebi O1882 ekerabono omo ekyumbeke gusekero ari twerigari abetari go chaki wa asitinse mo wene kyabuna abaki agose abakori emeremo bonsi babere bafunyo Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.